Chef de l'État. Musuni tole na poko lelo yo. Musuni biso poko. Ya poko nde. Tala tamanga na evimbi kuti. Ringa ebye kuna bo panga mungbele. Otame. Bocha ba pine, bocha ba milangi wana ba whisky wana. Bocha ba milangi ba whisky na kati wana bo tumba bien abela bien. Okay? Wana ba komando ba yeba sembole. Bali ya musuni na bango ba bazwi na tongwa lelo. Ma musuni elike yaki. Ba kodo ba yeba dame ma musuni na bango elike yaki. Ouais. Musuni na bango yango. Musuni na bango ya fresh. Okolia ite na lifu fabo. Okolia ite na lifu fabo. Musuni fresh. Distraction lingela taba tuso poza bitumba tala distraction. Ale bolungo panzana. Panzana ekoki. Panzana ekoki. Ale koki. Distraction lingela kota panza bopo bozo ko filmer ekoki. Bo panza basala musala bo mata likolo. Yo, ekoki te ekoki. Ozo sala filme ekoki. Papa ekoki aliboso ko sebo toki nazolo bela banani bocha matiti ba bilangi botumbete bocha mbango tumbai perisa moto cha moto no kiluki tumbai bebe cha basaki wana no kote ba chasser wana perisa moto botumbai tumbai bien pesa tumbai mala ego moto boko tanga bebo tumbai tumbai baninga bango. Ubundi mu mitwe y'abakongomani ikibazo kirimo gikomeye cyane ni cyitwa umunyarwanda, umututsi, umunyamurenge, uwafite ahuriye n'u Rwanda. Ni ikibazo gikomeye cyane ku mutekano ngo wa Kongo kugeza amagingo aya. Hatangijwe ibikorwa bikomeye byo guhangana n'abiswe Abanyarwanda M23 kuva yatangiza ibitero ku butaka bwa Kongo. Gusa ariko kandi nanone ku rundi ruhande abandi bakabona yuko harimo urugomo rwinshi cyane mu bikorwa biri gukorwa ngo byo guhangana na M23. Ni nyuma ko kandi abayobozi bamwe batandukanye ku butaka bwa Kongo bitangarije ko M23 ifite imbaraga ndetse igisirikare cya leta kidashobora guhangana n'uyu mutwe ngo cyushobore. Ariko kandi nkuko mukomeje kubibona muri video hakomeje kuba ibimeze nk'ubwicanyi bukomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Abanyarwanda bakorerwa ibikorwa bibi, abasirikare ba leta nabo nta guhagarara, bari kugenda bakorera ibikorwa bibi cyane abitwa Abanyarwanda. Bwa mbere hagaragaye video y'umusaza wakubanwaga n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yaragiye kwicwa ashinjwa kuba umunyarwanda. Usibye ko kandi nanone byanakurikiwe cyangwa se bigakurikira kwicwa kw'abasirikari batandukanye, abandi bagahohoterwa mu bundi buryo bashinjwa gukorana na M23. Ni mu gihe kandi abaturage nabo benshi ku butaka bwa Kongo nabo bumvise ko bagomba guhangana na bagenzi babo b'Abanyarwanda babashinja kubangamira ituze ry'igihugu cyabo. Ibyo nubwo byakurikiwe no guhamagarirwa kuva muri ibyo bikorwa bibi kwa leta, bahamagara abaturage babo kwirinda kujya mu bikorwa bibi biri mu rugomo bibasira Abanyarwanda. Nta gituma ibikorwa bibi bidakorwa. Igitangaje hari video yanyuze ku mbuga nkoranyambaga nk'uko muyibonye kandi nk'uko igaragara, aho abasirikare ba leta igisirikare FARDC bambaye inifomu ya gisirikare bafite imbunda bishe umuntu bakamukatamo ibice bagashyira mu kimeze nk'ingunguru, hanyuma bakagenda bamuvuga amagambo mabi bagaragaza ko batishimiye kuba ari umunyarwanda, ndetse n'umurambo we basa n'abawurakariye cyane biteguye kuwutwika.
bawuvugiraho amagambo mabi. Kuba ari umunyarwanda gusa bikaba bibaye icyaha kuri we. Benshi ubu ngubu ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bajya bihisha bareka guhura na bagenzi babo ngo hato bataza kwicwa bagakorerwa ibyamfura mbi. Kuri ubu ngubu kuba uri umunyarwanda ku butaka bwa Kongo bigusaba kubaho nabi cyangwa se kugenda wikekakeka ko bashobora kukugirira nabi, kwicwa na bagenzi bawe abo mukora nabo muturanye, nk'uko byagiye bisabwa n'abayobozi batandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwa mbere byavuzwe n'umupolisi Igoma amagara abaturage gukoresha ibikoresho bishoboka byose bakikiza umwanzi. Nubwo amagambo yaje kwamaganwa, ariko hakurya andi magambo asemburayo yavuzwe, ahubwo hanashyirwaho amatariki yo gukomeza kwica Abanyarwanda no kubasubiza iwabo. Ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane ku butaka bwa Kongo gikomeje kuba iyi ngorabahizi, ariko kandi bikavuga ko u Rwanda ari we nyirabayazana n'umutekano muke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nayo mpamvu umunyarwanda uri muri Kongo ari ukubara bukeye. Nyamara tugarutse kuri 23 nayo ikavuga iti twe turi abakongomani ntabwo turi Abanyarwanda, nta n'ubufasha bw'Abanyarwanda duhabwa, dushaka gutura mu gihugu cyacu dufite umutekano wuzuye. General Sultan Makenga byaje gutangazwa yuko batangije ibitero ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi baje kujyana amasezerano yasinywe mu myaka yashize ashyirwe mu bikorwa. Mu minsi ishize byatangajwe ko yapfuye yishwe arashwe mu mirwano ikomeye, ariko yaje kugaragara ari mu kigo cy'abanyeshuri aho yabwiye yuko yiteguye kubashakira umutekano. Benshi muri abanyeshuri bakishima bagakoma mu mashyi. Sultan Makenga n'abamwungirije bakomeje ibikorwa byabo bamaze gufata Bunagana, kandi kuri ubu baragenzura n'ikibuga cy'indege aho nacyo bagifashe bacyambuye leta ya Kongo. Nabyo biri mu byababaje abasirikari b'abakongomani, bamwe bagatangira gukorera ibyamfura mbi abivuga ikinyarwanda. Bitewe n'ibyo M23 imaze kugeraho, kuri ubu ibinyamakuru bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo na Radio Okapi ya Loni biremeza ko uyu mutwe wa 23 wafashe iki kibuga cy'indege gitoya nyuma yo gukozanyaho na FARDC, gusa ngo uyu mutwe nawo ugakurwa mu bice bimwe wagenzuraga. Ikinyamakuru Goma 24 News cyangwa se 24 News bivugwa ko kibogamiye kuri 23 ku mugoroba wa 3 cyatangaje ko ikibuga cy'indege cya Rwankuba n'ibitaro biri mu maboko ya M23 aho ngaho muri Rwankuba. Ikinyamakuru ariko cyakomeje kigira kiti M23 kandi iri kwinjira mu isantere ya Namugenga muri groupement ya Bweza, mu gihe FARDC na FDLR batangiye guhungira mu mujyi ngo wa Rubare. Iki kibuga cy'indege cya Rwankuba cyafashwe na M23 cyagisanzwe gikoreshwa na FARDC mu bikorwa by'intambara, aho nyine kuri ubu ngubu bari kurwana na M23. Twakita nk'ikibuga cy'indege cy'ingabo za leta ya FARDC. Gusa gufatwa ku iki kibuga bisa nkaho ari ukubangamira ibikorwa byose bya FARDC muri iki gihe bahanganye na M23. Umuvugizi wa M23 w'Ingoma yavuze yuko nta byinshi yatangaza, ariko bamaze kugera kuri byinshi kuva batangirije intambara, dore yuko bamaze kwigarurira Bunagana n'ibi bice bindi. Nyamara ariko nubwo bimeze bitya birangira bishyizwe ku Banyarwanda, nubwo abayobozi bemeza yuko igisirikare cya Kongo kitahangana na M23 ngo bayitsinde, bitewe ngo n'imbaraga ya M23 iri kugaragaza muri iyi minsi. Ni umutwe ubundi watangiye mu myaka ya za 2000, ariko muri 2010 uza kugenda urambika intwaro hasi. 2013 birarangira bikututse ku bufatanye bw'ingabo zo mu majyepfo ya Afurika, harimo ingabo za Kenya, ingabo za Tanzania, bakoze akazi gakomeye cyane, ndetse ubuhuza bwagiye bukorwa. Kenya bigiramo uruhare rukomeye cyane ngo bakemura ikibazo kiri hagati ya FARDC ndetse na M23. Gusa ibyo ntabwo byigeze bishyirwa mu bikorwa. M23 mpera z'umwaka wa 2021 bagarukana imbaraga zidasanzwe ku butaka bwa Kongo, aho bavuze ko atazongera gusubira inyuma. Nyamara kandi ku rundi ruhande leta ya Kongo nayo ikavuga iti ntabwo tuzongera kwemera bino byihebe kujya mu biganiro nabyo, kuko ari abantu bashyigikiwe kandi n'ibyihebe, nta nubwo ari inyeshyamba. Leta ya Kongo ibita ibyihebe. Ikibabaje ku butaka bwa Kongo n'amagambo y'urwango akomeje kuvugwa mu baturage, amagambo yangisha abakongomani Abanyarwanda. Nyamara kandi ugiye mu mateka usanga Abanyarwanda benshi cyangwa se bavuga ikinyarwanda, abo bita Abanyarwanda,
barageze muri Kongo mu myaka ya kera ndetse asa nka hari wabo nubwo bakavuga ati nta handi hantu hiwacu tugira ni hano muri Kongo bitutse kuba gukata imipaka byarabaye mu buryo butari bwiza bavuga ikinyarwanda aho u Rwanda rwagarukiraga hamwe akisanga ku butaka bwa Kongo abajyanweho n'abakoloni n'abandi baje kwisanga ku butaka bwa Kongo bavuga ikinyarwanda ariko baje guhabwa ubwene gihugu kubw'ubusabe bwa Loni nyine kuri icyo gihe bari kurangiza ubukoloni ariko na n'uyu munsi abavuga ikinyarwanda baba babangamiwe cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu mitwe y'inyeshyamba ibazwa ku butaka bwa Kongo harimo imwe ishinjwa gukorana na FARDC mu guhangana na M23 ndetse no kwica abanyarwanda. Uzi imbere ni umutwe wa FDLR uyu ugizwe na none n'abanyarwanda ari nacyo benshi bibaza uburyo abakongomani bamwe birukankana abanyarwanda ngo mu bwoko bw'abatutsi nyamara kandi igisikari cyabo nacyo gifatanya n'abanyarwanda ahubwo bo banyarwanda byanyabyo atari n'abangaba bahigwa kuko bo bavuye mu Rwanda bakoza amabara nta n'ubwene gihugu bwa Kongo bagira n'inyeshyamba bafatanya n'ingabo za leta guhiga abagenzi babo b'abanyarwanda nk'uko babivuga nabyo bikaba bitangaje ariko kandi impamvu babikora nuko nyine ari bashyirwaho kuba nyirabayazana n'umutekano muke ngo kuko bavuga ikinyarwanda ngo ubwo n'abakozi ba Kigali ariko ntaho babihuriye nk'uko nabo babyitangariza. Umuyobozi wa Nyamurenge aritse gutangaza yuko ababita abanyarwanda baba bari kubahemukira cyane kuko nta hantu na hamwe bahuriye n'u Rwanda cyangwa se wenda ngo bafite ubwene gihugu bukeya bw'abanyarwanda ngo n'abakongomani gusa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nubwo rudasobanutse neza cyangwa se mu mivugire atari ikinyarwanda cyanyacyo. Kongo ubwayo ntabwo irimo avuga ururimi rumwe wenda nk'u Rwanda irimo indimi zirenga 10 zikoreshwa n'abaturage b'abakongomani. Urwangano hagati y'abaturage b'abakongomani rwatangiye mu myaka ya kera na n'uyu munsi ruracyakomeje gusa ikibabaje kuri ubu nuko bimeze nko gutegura jenoside ndetse bimeze nka jenoside yatangiye hari n'abayemeza ko ari jenoside yatangiriye mu magambo ariko turi kubona iri kugenda ishyirwa mu bikorwa. Abadatwikwa bari gutemagurwa abadatemagurwa bari kumeneshwa akavanwa mu byabo. Esi yiyo ninde uzayihagarika? FARDC iraza kwisubiraho cyangwa arakenerwa imbaraga z'umurengera? Ese ingabo z'akarere k'ibiyaga bigari zirongera zigaruke muri Kongo nyuma yuko East African Community nayo ivuze yuko igiye koreza ingabo muri Kongo? Ese ibi byo koreza ingabo muri Kongo bahagarika ubwicanyi bukorerwa avuga ururimi rw'ikinyarwanda? Reka tubihanga amaso mukomeze kugubwa neza. Shalom.